Asante kotoko no edina nkrofo ti di eti pimpim. Abusia yema mu nyina mo afisia po afesese na nkwane ahoden ye nyina ye chefa. Aha Let's Talk GH room so. Na yedi bronya yi yaba piem ewo Kumasi abonten so a ye behwe dewi a yesi di bronya no asiafa. Obi ohwo a na otu kwaya che. Obi ohwo a oba Kumasi ache. Yemu bebre so yenim Kumasi. Nti ene ya fa ato ye ho so a ya bawura monten so a ya bepiem ewo Kumasi. KGT market a ene ye frɛ no KGT Dubai no. Se de midi kan kan ye no. Bia na wo akwantuom. Na ne hu de wi Kumasi aye na ache yie pa. Ene se video yi ye de mu bekɔ bea bebra. Kane no na ehusua. Na ne eni bia banti ne nipa na dɔɔso na kuro no mu trenti no. Ene ma bebre ne adan foforo nyina. Enso esisima ene opiem Kumasi a enya asem ketwa. Aha Let's Talk GH room so. And then the first time I'll pop into a video a message. So be subscribe, no leave you comment. So when you video you want like a video you my let's throw a comment and I say baby unko hoda na say baby wati hodin then so pour ahwe na unya akwanya no ye beko ho na yakoye videos so kokwan so kra na ye dia abechiro abusia aha Kumasi dwa kesim ni yedi bronya no na ya fa ato ye say ye kokrom ni yakohwe ekwan a ye si di bronya di wi market na ni krom di wi nipa esi abunkam so ya otimi say bronya no Kumasifo oma jesi omo na so a omu di bronya ni yi pa abusia ka me ho na ye nanti kru Nanga. Baby, show back to tomato.
I don't know if I'm going to a citizen. No, I'm moving to you. Okay, opportunity, madam. I'm saying, for a citizen, man. Yes, I will move. Okay, video. I'm talking about to feed back. Thank you.